Kawai ka Trok kit Khaw ka bodon yo registration number AS01AC Iwe prasan yo kala lendang ha Jadohkroh hajan ka snong nongspung West ka sales ha kapor arsiteng i mensingi. Layo jingtep ba katai ka Trok lanya dau ratul hajong natura West Garo Hills bat uloong ba kadau ba katai ka kali ka kala lendang ulai thu ba kadai namar bo so samthia bat habau lapoi ha katai ka khongdong sim lala shu bante lakam ya ka kali. Katkum ka jithu jongu yau tu Khaw ubodon kumba arspa saupo berni ulatmu ban laibu hapok FCI Nongstein henrei tang halenti kelano. Utai Nongniah ulam saw malu mala nak kejat bat kibenta ka khamat bersentur tang hadin katuk an nipor nak kaliang kibor punya jong FCI kilapano da kawai pat ka Trok ban kit no yau tu Khaw ban lai nak jingji ladawan uslam. Itu गोटी से आया है। गुवाहाटी से आया कहाँ से लेके जाएगा नोस्टेंग नोस्टेंग क्या एफसीआई को डाउन ना एफसीआई गोदाम ओके और कितना आदमी था वो गाड़ी में अकेला एकला तो कैसा क्या हुआ ब्रेक कम नहीं और स्टीयरिंग भी जम नींद भी था अरे गुवाहाटी से कितना बजे निकला है आप हम ऐसे 7 बजे 8 बजे से निकला